Nganzakwethu mabili amasonto asephelile manje lokhu-ke saqala ukuvota mhla ka-29 Meyi 2024, kodwa-ke izindaba ziyanda kunokuthi-ke ziphele. Kepha-ke okwami ngizolokhu nje ngikubambe njalo ngize-ke ngiyofika nawe ekugcineni lapho khona liyophela khona ukhetho, njengoba-ke sekusele kancane njengoba kusasa mhla ka-14 Juni 2024 sizobe-ke sithola-ke isimemezelo sikamengameli kanye-ke nospika nezinye-ke futhi-ke iy'khundla engicabanga ukuthi-ke zizomenyezelwa kusasa. Ngiqale nje ngikubingelele, ngikwamukele le channel eMaSweti Media Production. Mina-ke igama lami nguMxolisi Mfana kaDlomo, ngizalwa phansi enkandla emahlahla amnyama. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika, ngicela ukuthi ungazeli iqiniso lokuthi ucofa subscribe, uma uqeda ukubala ividiyo ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganzakwethu ziyanda iy'ndaba njengoba-ke amaqembu kade-ke ebhizi nokushelana. Ngokutshela nje lezi ndaba emva kokuthi-ke mhla ka-12 kuJuni 2024 umengameli okanye umholi weqembu le-IFP umnumzane Velenkosini Hlabisa ephuma-ke nesinqumo okanye-ke ekhipha amaqiniso ukuthi-ke iliphi iqembu asebethena-ke abacheme nalo, njengoba-ke kusasa kuzobe-ke kukhethwa umengameli wakuleli-ke loMzansi Afrika. I-IFP isikhethe-ke ukuthi-ke izosebenzisana-ke neqembu le-ANC, i-DA kanye-ke ne-NFP ukuba-ke babuse kuzwelonke kanye-ke nasesifundazweni, ikakhulukazi isifundazwe-ke sase-Gauteng kanye-ke naKwaZulu Natal. Amaqembu-ke ahlukene phakathi-ke, kanti-ke futhi ngalo lolu suku kubonakale-ke umnumzane Jacob Zuma enomholi-ke weqembu le-NFP hleli-ke bendawonye ngey'nsolo-ke zokuthi-ke bekade-ke kukhona iy'ngxoxo ezenzakalayo phakathi kwabo, ngakho-ke njalo ukubambisana. Kanti-ke ongoti-ke baphinde-ke baveze ukuthi-ke iqembu le-NFP kungenzeka ukuthi-ke yilona qembu elizoba-ke okanye yilona qembu elizoshaya umthetho noma-ke lizokhipha isinqumo sokuthi-ke uma ngabe liya ngapha lona uzobusa, kanti-ke futhi uma liya ngapha lona-ke uzobusa, njengoba-ke iy'ndaba-ke zithi-ke iqembu loMkhonto weSizwe selikwazile ukuthi-ke lithole okanye livumelane neqembu le-EFF ukuthi-ke babambisane ekubuseni uhulumeni waKwaZulu Natali. Kepha ukuze-ke benze lokho bazoshoda-ke ngeqembu le-NFP. Kepha-ke njengamanje iqembu-ke le-NFP kubonakala sengathi-ke liphakathi nendawo. Uma ngabe lingaya ngapha ku-ANC, u-ANC uzonqoba, kanti-ke futhi uma lingaya ngapha kuMkhonto weSizwe, uMkhonto weSizwe iwona-ke ozonqoba. Kusho ukuthi-ke nje iy'ntambo zonke zisele kulo-ke leli qembu le-NFP. Ilowo nalowo-ke unombono wakhe ngalo hulumeni wokubambiswana, njengoba kuzobe kungowokuqala ngqa kwenzeka lapha-ke eMzansi Afrika. Mhlampe-ke nje nawe ungakhomenta kule video ungichazele ukuthi-ke wena ngokubona kwakho ubona sengathi-ke ubani ozomenyezelwa njengomengameli kusasa, kanti-ke futhi-ke ubani ozomenyezelwa njengo-deputy president, njengoba-ke zikhona iy'ndaba ezithi-ke yena umnumzane Hlabisa we-IFP angahle abeke u-deputy president, kanti-ke futhi ezinye iy'ndaba zithi-ke umengameli we-DA kungenzeka-ke kube uyena u-deputy-ke president walapha eMzansi Afrika, njengoba-ke emaningi kangaka amaqembu-ke agaqele lamaqatha-ke asevelile njengamanje, njengoba-ke amalungu e-ANC angominista amaningi eseqalile-ke esula esikhundleni. Kanti-ke futhi-ke uphinde futhi ungitshele ukuthi-ke ngokubona kwakho iyiphi i-coalition ezosebenza, ngabe-ke mhlampe iyoMkhonto weSizwe bese-ke kube yi-EFF kanye-ke nayo i-NFP, noma mhlampe kuzoba-ke lolu hlangothi olungapha olungele-DA, i-ANC, i-NFP kanye-ke nayo i-IFP. Ngiyacela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi-ke uchofa subscribe, ulike bese-ke sidibana khona kuma-comments nakwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.